Nasobang kapia so munara tatahulun ding naung luliu kanal YouTube YKB berang sangiha ku malun semah si kita kebi. So rasa ini kita sok kapia membasa hengeta ngumawu mangalamona kebi ene mahi kita masembau su kaliomane. Melehengke daralo tatarima kasih sarang tengonu masusi o mawurwata kaselah henge. Batu kakendagu mang mededalembo supu bawiyahi kami. Walingu kakendagu si kami ikami mang tebebe malahiking satia. Kusura sa ini mau kami mapulu dumaring barong henge tangu. Karima ko ikaw mau mengalamat si kami su tempong ikami mabasa orelay dumariha tentirong henge tangu sura sa ini. So areng umawong kami Yesus Kristus ikami magkakalyomaning. Amin. Magkuha lay menerima dingangu kaguwa unaong. Nirasaga bobawasang Filemon pasala humotong. Ayat tak kahumotongan sarang ayat tak karuang 25 ne. Kutumangunasa su ayat tak mapulopa bawirane kereini. Arawe iya madiri magkuha mga apa kerewi kau wedang tawe kire. Iya limembong mapulu kerewi kawe magkuha be rigangu naong we maluasa. Uya madiri menihasa sikau. Jamata kakendaga. Su tempong mga rariyo, maeng oroeng araw magkuha mapia, biasane harus be pia baulune ipengolog. Dingangu tadea utabe magkuha sara, biasane pe patakutang dingangu sabarang makataku, araw beke makatataku. Natatentang kamageng senggaguwa, kebi kuateng dingangu kapulungu naong. Jamaat ikakendaga, si Filemon dingangu dalohong jamaat kututaking dingangi Paulus. Paulus madadorong takadeakengu isire maka penerima kapia si Onesimus. Sengkatau tau mata naung supikirang isire tawe gunane. Uwaringu i Onesimus yang pihak pebawaluine, i Paulus selai malayaking, i Filemon orelai jamaat kututaking dingange seng nasasa supangangimang. Haku ene maninglai i Paulus pihak hake menahon sang jamaat bagu menerima si Onesimus kay siya tawe na kuak kerene. I Paulus mapulu isire makatarima dingangu kaguwa unaung uwalingu sire mambeng tengade mapulu menerima kapia si Onesimus. Menerima dingangu daruwase ene nakua tatialang sengkatau mangimang ku seng nasasa su pangangimang. Boy sire telu ini ikite botong makatahuan na. Boy Paulus kita mengendung bagu tawe mesara pake kawasa seng nigali si kite ku ipenigesa tau warine. Boy Onesimus ikite mengendung mabiah kay pihak pebawaluine. Boy Filemon ikite mengendung maanung kaguwa unaung bagu menerima kapia sendinganen ku kakanoa seng pihak pebawaluine dengan useng mapulu makoa mapia. Tawe harus pihak bawulune aro ipatakutang bagu makoa kebi munara mapapia. Kaiso kebi kuateng uwaringu kapulung naung matuluse makoa kebi patiko. Mai kita makaliomane. Hengetangu seng nikaring kami. Bilumba ko mabu mengalamata takadeakengu hengetangu mang tatape mengahak si kami suna kanandung dalempangu pebawiyahi kami. Ora seini sarang tempo mahi kadentane. Amin. Sarang ini pembawasang binohe susi sora seini ku abeki ulai like subscribe ore lai memahia susendinganeng dengan umakwa kebi ene ikita dengara bahagiang sumunara petatangkiang pelaha baru Injil dengan YKB. Mabu tatap mengalamat sikite malun semah. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.